tai patalo faile ni tai au pion sa no atu ele soele autustus tatu la piliki Samoa ia patalo fo ile o tu paia au fasara lau mo faiona tali mai fo ile patala ulatu lava no fo io fatalo fai paio tatu matunu ile paia fal malo ia wale fiole au malo tatu malo mal masiofo fio sui fono sui tofia na ni foi le fiol te mai tai pali ma le malo kapineta fo fita laima ma o to fono Samoa ia te nane le fio al fam sili malo fam sinonga atalo fo ile tapo inga tatu usoi sai fiol ko van sili ia ma le malo fainga malo fa le sifuru ma le motu sa ia pa ia wale fio fa suanga matama matua ia fio foi fatuima to ia o tatu tunu ia malo tapo ia ainga matama tama mainga ia le songa pule mtumua ainga taima le va fono ti ia o fa tai foi pa ia tai o karesia la tu faiva fiti le fala maula le ulama fa no manu ile tua ia wale tapo inga o faiva ma no manu ia wa ia a faiva o tatu o tunu i frose au ma so tiute le ai fata va ai fai musuyo le to lau nei la piliki Samoa ia e fata lo fatu ai nei tai au ma no tapo ai ia ma lo so le tatalo ole tai au nei peona au mai fo ile tu langa fata tonga le ole nau ta inga ina ia failo upo ai masanele tu nu tu manu ai le tu long fa ftai fo ile tonga le nga failo ia mo faiona failo atu ai ile ngato tata watu nu tono Samole ia ai mai sio le lo langi ato ia iso fa mo nga ua le ua valo ia ni ia ma fa lo ni ita mo fainga la kapiliki Samoa o lo fa pena ona ai filo ai le ngate fainga mea le lo langi ia o tau wati na e fo io talonga i tonu lava o tata watu nu se taimi ona au no le sunga le fa tono tami sanga tatu domestic competition o lo fu e fa mai ai le so ia mai sio le tatu islands of origin ia o le na matai vai aso nei ia mai so le anga ingal vai aso fo ia ma le anga ia tulona fai una ia ai o le lao le nei ia e tau foi ona fai lo tatu tunu ia tu langa foi fa mo na tatu to Samoa ia e pe ona ua valo ia nei ma fa la lo pe ona ia ila so surono i tono Australia e Brisbane ia fa pe foi ia New Zealand o le fa mo le Pacific Championships pe ona fai ngo ai le tanu sanga le ia ia o masani foi ia el la kapiuni la tu tanu sanga pe ta o Tri-Nation so ile la piliki la vai ia o fa ngo le tanu sanga nei le foi fato a mata le tembo mo nei o le Pacific Championships o le nau ta inga o le IRL o le International Rugby League Federation ia ma fai ona fa ofin ta longa fa va o malo ia to tono le kalena ia o se agora foi le fai ona iloa ia o le ai e aru duma le tatu o le crow ta longa la piliki le ngate le na au Super League ia o lunga fo le levo fa va o malo le ala pe ona amata le tausanga nei o ia ila Pacific Championship ia le e lua vai ai ia o le Pacific Cup ia ita to ma New Zealand ma Australia le ala fa ta auto ma ia amata fa ta silava ia mal Pacific po le ia PNG ia o Fiji ia ma Cook Islands le ala asil sila fo ia ile fo ile to ma schedule le fa la lo mai ia son tene ia ia no ta longa ia te mitasi ma wo fa male ava lo ai o tu o ta longa le tu pa to mai tai pe ona ia ta to fitu Samoa ile ta mi sanga le o le tu langa o tonga ia o tonga le malanga i England e la kultua le langi ia tolu ta longa la tu seriously ia a sila la ia la upa le uma ia va nga umale ile tilo fo le le international level it test matches ma wata longa ta to self ia la fo ma wata longa England la tu le la wa i tonga mo le anga i uma ia fa pe la va ona fu fa ta tonga le o kalena la kapia le ai au ia ina ia mafai ona mau o mta longa fa va o malo o le fuanga la le wa ia ta to e pe ona i kalena tau tu ta alo i
tātou e tala malai i le Pacific Cup lea tau alo ai ma Australia i Townsville i le aso sifurfa i sai mai alo le grand final o le ana au le whangasoro te mne i le aso momua ke topa ia tasi le weekend e vā au le si weekend ia kusal mai alo lo tamaiti ia au lona mai aso na i le aso sifurfa ia tātou alo ai ma Australia i Townsville o na tātou alo le mani usila i Eden Park ila so dos futasi ya tato malo lore la so dos furu valu o fa solo ngale e fa ile final o le top 2 o au ne to au na ta alo il final o le so dos furu valu la ta alo in sila ma Australia ya o le so ruo november ya la sonna o la fo o le final le fu final papa ya o le fa ta tongal na o le toa o le nei tato Pacific Cup tono ta musangan ne o Pacific Championships o se lao le leifo mo tato o tunu ia ele ngata o le lata ia o le tele maleano no i o tupu matamari ia mai se fo io o no o tato o tunu ia mai lava i mau te tele se o i mau i ti o lo papa au malala i Australia New Zealand mau la no la filo ia il tato au ia mai se o tapo ia o le favor ia o tatou toa Samoa i le taimi nei ia ua e o nautou pafo foi ma silafia o le ua tatala ia fatauina o tatou tickets online ia o lo galu e foi ia le lakapi Samoa ma na paanga fai pea o galu e fatasi pea ma le toa Samoa mai lava i le amatanga i le tau talangaina o le nei faamoemoe ia i tono New Zealand o ia tatou paanga ia o le ua galu e fatasi ia male lakpiliki New Zealand e ni awala mfaiona e so ni ai mole o le fata wina le o tickets ma ia mautinoa ia accessible e o uma ia tickets so se va en o ia la lampa pa o tato tunu New Zealand ma Australia ia se awala faino fie ia o le foi tala le no po fe la volo sila ma ai mo mai foi pa o tato tunu so se tafa la ia ora mo wala ba no ai fa ia ona fa tau online ia tato tickets moli ta longa lea ia e pe o sina auto lenga le na o le afo yo le Pacific Championship termine ia mai se le involvement ale tato to Samoa ia ai ni si va enga la so sonia tu le fe ia to lolo se questene ma le auto stus ia o foi la ba no ai si dia no va enga fia mala fia si fia ti dia tai ole sa pe ona ma ole sa wa se fu sa ni si fu yo o tamari ia me se fu ni so ki se passa la lau ile so ani le tulanga le fa ta wina o le tickets ia sa mo se fe lo inga ia o fa yo na fa manino e pe yo le involvement a le si va inga le o fa nga solo la tu ku pe yo so tai sa la bala tu mo le pili New Zealand ia o le sota inga le rugby league Samoa ma le rugby league New Zealand ia o le alawa e mausali ia tūranga o le whaungaina o paanga le rugby league Samoa o le whaamoe o le vaenga si vaenga le pe ia ile na malaina le waru la to whalau pe ina o na whaailoa ko ile tu ia o mea ia le o no fuanga ia le whaatau i tato tickets ia o le taimi le whaatau i tickets ia ma ia sila fia inga le whaamanatu pea ina tunu ia tulanga ma no fuanga ma vaenga ia o lai ma wai ia tickets o mo foi lana ma tu filo ia manino la vale tauto ia ole i fea ia ai me ne ia o le road la vai ia le lakpili ki Samoa ia o lo tai sa o la ma na paanga ia ai mai so lakpili ki New Zealand e fi so ani foi e pe ia si le fi foi o pola tu nu a tele asu ia o tele foi ngota a tele foi lima ia o ma na venga ia e o le man fa manino ia vala
ngale lo fatino fo inisi fo yotamari yo la to lava ia le afso ta inga mali la pili ki New Zealand e tau so so ani fo le ya bavena sila fia le tu uia no fo anga lo fata we tickets ia a o tu langa ia ta penanga ta tu au a me se fo so ta inga mata tu pa anga New Zealand le fo fata o to ta tu game plan mo va inga le o fata we no tickets mal vi so ta inga fo mata tu community New Zealand ia o va inga na patino la mata tu la pili Samoa ia mai se o le so ta inga foi man pa ia ona e le ma foi le sila le tatu lau male tatu pulenga ia tatu community Samoa e tele o tamali ima fai lau ma puno o tatu tunu ai mai si ia o au fai nga luenga to tofi ale tua ma le tele o kare si e tono New Zealand ia o le fa mo na mal fa tu ia le foi fa fo mai sila mai ia le ma to te talo atu ma tau le mau ma tau fisanga ia le alu atu sa ora vai ile la kapi liki Samoa ia ai pe ole au fo na ma le malu fo na o tatu wa fatinonga i tatu tu ma le tatu no ia ai ole la mo man fa manino le vana le pe ina isi i vai nga ia so so ani la to ia so ta inga ma le la kapi liki New Zealand tai ia e tau tala man fa alo il vainga le ai mana ia fa tai wo fa manatu le ia fo le tu la tonu le ia fa ilo fo tatu tu o le lango ia tatu tu e o me mau tino ai le se tua o le lango e o telefono ta vale ia o pipi ia o le ata foi le tawa tu si le toa ia pe fa ia la fu ai tu lu mal fan ia o lango na ai a fai lo fa tino foi le mal fa mo e su e la tupi e fa nga ia le toa Samoa man la pidi ia o talo mal tau le ma ia o le ia i tatu fa la potonga o le sitala fa le tu la fono e tau o le rugby league Samoa ia o la tau tonu na ia e tau ona fa ai loa mai ai vai o ma tu na o tau si mea si na mai fo i tatu lau ia o le lavo e ai lava ala o tu la fono e tau no via a le matu levo matu mau o e ni si lo amata na su e la tu selen tu lo ora gana tu sao a si la sila ne ia le ngata o le lava ia le tatu l'execti o le wala si tala fa tu la fono no venga o so se fe fa tau inga ala o so se me tau relate le la pili sa mo marto sa mo ia o inei ia pe la se fa tau va va ne fo ia tamari ni ia e tau wa ona uia ia ala uia pe o upole tunu ina isi anga ko ile ma tau ta hafi ofi mama ia au le anga ina ia ta oto ila tonu me uma pe ia no fai o le lango ia pe ila ta tau sa va ia le fu ia tu lu mal fale ia o fai ta vale o tu se ile aka o le to fo ile ia o la vai o le lango ai a fai lo esu e lo se le ia o ese la me na wa nga ia ia o toa Samoa ia malapili o ka se ke leo investment na tau mafai mana langa mai le ai o se mea tulo ai o le wa mata foi na maua va no ia le ngata e o va no mo tamata alo mal fa la ilo ina o le talonga mana ava no e si ai tatu o tunu i lungo le fa lu le lo pa ngata a le ava no foi na fa e maua ini nei se le ni foi ia mo le ati na e talonga la piriki ia al mele wa ta matan tau mai tau ia o la wa makanga e so e kupe ais ia ale ma tau tino fo no fo ma va ia e le sia nga fo le tau te o tu la fo e pa wol mena na ma tau fa manat ia la tau na ia o le si tala fa tu la fo no la pili ki samo ia e tau na ona uia la ia ma fa ilo mai va nga ia Satu punya Walau sama sekali dia akan berkata lepas kalau dalam itu ya ile
tem le mau foi lava no male o fasara la ia e fa mau vina e foi le ngang fa tai le fionga ya mau puli me Paris o le sa tawa vele sa o to sa mo i tau sanga e se fulu o tona ia e le titira ngang fa tai le foi tamari ia e uia ona le fa to a fa le fa no fu puli fa i o tau sanga te le tu sa foi o rona sa ia e pe ia se sa mo sto ina mai lava le amatang ia e le sa lava tau mo fai so ani tatou au le lava na o le tulaga maulunga pe ona i nei a o tatou fai a o te mini o le fanga solo tatou process pe ona fa so ko i le vai aso ia e na no ta inga na ia o atu le vai aso fo ia o manino tulaga o le fai a o wa o le wa lata le vai va tatou fa mo ia o le fo wa matau na mai ia le ana o ia o telefo yo ia o wala wa makanga puki ia no ho yo holiday malatu ainga ia e mai se to tamta ia o na ru la volta to la pili ki sa mo le effective ia mta to pa ang ia stadia mini usila ina ia mafai ona tau fa tele a ile va ngani ia mai ia fa tau te na to ia manino sta to fa ia o tayu le taimi nei pe wa to ale ala ele i to mo se update wa man to ile ya tato o me so amle le pe o fa la wino al tato wa press release ia lo nga fa mar tu fa ta singo va ina uma ia ona passi me lo la ia le tato executive ia mo le fainga o tato fa ta no mo muli ia ma fa la wino ai ia ole upo moni no fa fo ali lo po le mo la va ngo ka ko ku ngi wale ile la tala la no Bibi mo ta do ka le no mo ni na ba no mo ni ta do ta sa na le ai no sa do mo le no ka la bibi ta do le mo le ia o le taimi nei veatu e me pala lasi faatasi me le taimi tasi mo le sifia foi tatou Pacific Games e laua e le fuafuaga o le a tatou loko sia o le a tele tatou loko se alu i o le vai taimi foi lea ua amatona alu tatou Pacific Games a le la e tele o le tatou ma le sifiliga foi le alu ia i le tatou Pacific Games mo pa u fa tasi me lu el taimi tasi au te lore lo mana yo no ngana e ai nisi o tatou warum fa na we e pika tu nei tatou kala pule nei e mpai ona e so so ni tatou to samo ia o le foi me e fo le filinga le fa ya vai e tele lo to fia lo tu ta lo ia le piki ata i tel fa ya mai Australia po New Zealand po pa foi Britania ia ole e ia quai tius ma ole manatu ma walunga nan el tato ia ole ia se fili el tato hotel le to samo ai tau sango ma vai sa i tato tama na piki atu ne tau sango ma vai sa ia lum fa na ole tunu ia o tele voi la ni si taimi de piki tato tama whanau i ai te leo officials ma tangata fisoso ani e lua tuai nei tai pei foi la le executive ai malanga tuai nei ia misi mai to Samoa misi mai whai a onga hoi a lela e o tuai tatu a pei o taimina taimi tonu a le whai tatu talunga i e to o taimi foi na naua a matan sa uniuni le tatu Pacific Games ia e o whamoimoenga na mo lumana Dai mor fisili wa sisi la mai elo inel tau tupi ole roll ele se roll nga ma ko ole me tau tupi wale lo su me tau tupi yo me venga le wa ma kain fa nga i ko fio nga fa la wilo ka so so ngi ka so se ku pel la pili tu ole se ku ole voli no i ku mata lo ai ole le se si ki ja ole kalima ole si ta ko sa a me ta lo ko ta to ko sa ele si ta lo ko le
fa mo na mo le anga iluma ia mafai ona ye stalo fa ba ma lo tatu tunu ele nganga vale fo ile tulanga lo tatu tunu ile nete ia ole upumoni ia wa mai ona faile assessment ia kititia minimum standards of park facilities la ia e mafai ai onga host ia talonga fa ba ma lo te tele fa pe o le talonga la le fa iden pa uso lai consider le host nga tatu i tatu talonga ia le fa ma manusila ai o le na ta inga na ina ia mafai ona fo ona fatino talonga fa ba ma lo tatu o to sa mo tatu tatu te talo pe le tu a to lo le to me mau ia ai to se la o mo me le te fina ngalo ye vaenga mua ole sau noanga o vaenga ese ia ole tulanga ia i tatu development ia fatino ole upumon ia ela ititi time asitila fo ia i nei tatu tunu o alo ai mfana we ta alu le liki ia o foi ta alu le yun ia o foi ta alu le soka ta alu le body usa ela ole memo mua ela ititi pool of players ia o le melo no ia o dato wal mo fa na ka mo ngale multitask e tele tale ni fo ai lo mo wala sta ni fo e ma ko ia ki ngai fa le ia yale la fo le ko de tasi o le ese mai la i fa fo dato o le levo le dato ni le la dato le levo fo le amateur o le a ele to ia dato le io le levo professional fo ile e ma ko i set up le tamta alu ko la kalapu o le kon kalake e savari umai lunga contract e o foi la tu langa tau sileni ia o tapenanga o ia no tino malo na mafau i lana tau sami me uma o tulanga na la ita male fafu sila foi e ta ano la kapiliki mai ala matanga o tau sang e tau o fa un tau sang uma foi la sisene alu taimine lua vai aso e prekai maka precision o so fuanga a toa tam ia o langa la longa life la o tala la piliki a ta tola ile ia ele tau te fai atu sa tala ngal tu la foi le ina ya lo fa na ile ta tu a ole la ula ta ina ia maua ba no tu sa o va nga foi la na le wa a mata o fa ta o to mata o li fai ile sila foi il ta tu committee male la piliki samo ia pe amo moli so i fu le tau sa fo male fa solo iluma ina ia ma fai ona fa ma ite masitia ia tulanga fo ile le development mata mai ia le grassroots level tatu primary school ia fa solo mai le high school ma fa solo mai le lunga i vai na ma tu oro temili fa to ama lo sia le ki ne ia tatu ia i lunga la il club level ia mo ila ile o lava se tai ni fo ile mo na ia lo ma fa na ia ole vai na le pa un lunga tatu lau ma tatu committee fa fo le ia ma fa va ai ma fo na ia ma fai ona tapu e alo ma fa na o tatu tunu mai lava i lalo light ia se yo ina ma tu ina ia ma fai ona maua ma va ai ava no tu sai e pe ona i sano Aftai mo le fafsili ia pe ona failo atu la fionga pristene le taimi o solo lo le sole ato fa mai ai tatu tamisanga le ole domestic tournament mo silfia na savali le usavali le valu va yaso fa ngasol tatu tamisanga le nei
mo si fio o ta sanga ni lo el si ti o le fa ingo kala pun fa yon ta sinyo se fu do kala pu le wa ma fa yon ta sinyo ta sanga ni o le fa mo la so o le sailinga sampingil ni o le ta aloia le tava putox ya ma le Mary Saints il va ngale wali al vai mo ta mai ta yo la ta aloia pia maroons ya ma le kala pu le Titans o ta to ivala o fa mo tau sanga nei pio na yelta mi sanga nei yelta to Islands of Origin fa yong na fili mai to no kala pula to lo ta alu ta mi sanga le pio na yele la sululu to na ya sa mata yelta mi sanga le Islands of Origin il ta long mo fa mo la mai ale ta mi sanga domestic la so o vas fo la sto na ile la fa ta long lo na lu il motel sa la fai ya fa ile le malayo le primary school na tai bai yon te fai umele talong mun muli la so balu o la sfarile yo le ato fa te fa tonu fo nei mal ili tato malai malisinde o fa mo el tato ta misanga ne o le kalapu domestic ya male tato Islands of Origin ya ta pena el tato au mo le talong Pacifica le fa mo fa ngo tau sanga e Solomon ya pe sa no fa le tu si ya pa las fatasia ya el tato Pacific Championship ya mata penang el tato au le mo le talong Pacifica ia le ala ui fa mo ia ole a mafuli lava ta penanga tato ole al Pacifica ia lom fa na no ta lu ton si tato tu ia pi ole fa popotu le tu sa me fa fsi tangi la vai ia ao tatu paanga a to sila mai tu atu o ma to ro ia pena si ia o tatu business community la va lo fa mo ia la tu la lo su after i fo le wai silingia silile au tanga vai o le anga fa after ia ele ma fai puna na fa matala anga fa after tatu business community o lo ma fai ona fiso animal ia il tau ma fai ngo ne ia tina ia e nau tasi na va enga no tia ia e nau e fa tino le tina e ma tau la langa talo ia e fo tu la tau sileni ia o tatu company la va pa anga me se fo tatu malo pa lo i pella la fai pe tatu malo i tu langa o tau atina ino talo ia e mo ia e tau fa so ia o me si fa taila mo sin se le ni tu ia i fo ile tu langa tau atina ino tatu talo o le ala fo le na le asil sila tatu domestic competition le fai usa le na to tonu la nei pia e au is mo male lu ia a le talo me sio le wa fa fo me fo tatu pa ma tatu mano o le na ta ingana ina me fa na tala tu tu ile mo tu sava ia mai tu malo tu ia e mau ti au mo fie e fa ti ia pe a e nei se le ni fo ia e fa wa wele le ati na ema ina ia me ni ia lo fa na o tatu o tu o le tulanga ia e tautala mai whaaralo e la ale a fia matangi si whaamatalanga e tusa o le lakpi Samoa ia o le lakpi e diki la vai o le development na i tono le tunu ia e pa ua i tono le tunu e lo ia se le ni fo ile o mai whala patu o valio por federation o le na o le mwhaiona so hanga na ia i fo i alta tu ena o Samoa le ia i le whaafenga ele ana la fofo la fa alo la ko development fo le tu ya o lo ngan du e fatasi mali la pisa mo se vanga na lo o tu la fo io o talo ga te tele ia pe na ita tu talo ga lo mo io na ile o va nga fa io na so ani mai ia tatu ana au ma tatu international federation
le fa mo ana tamu fai pe ai tu le fai to ai na ia mafai ona tatalama ia mo le ni fisoso ani si tia tu la wala tina o tanto nunga fu ale le ia ona fatino ia fatino ia fatino tai peila o le tato domestic tournament le fatino ma le Islands of Origin ia o ava no ana si sila mai foi i tato federation ma le ana o le anga ia ona mo le o le ava no fai ona fisoso ani mai ai o le nau ta ingale na ina ia mafai ona fatu pula ia resources ava ngari mai le tulanga o le atina lo fatino ia ale fai le mu foi le pero poi le fangolo ma sia sustas ia e que o va ver stroke si le fa qua o mai ngai ko ina e no ta uai ele sosoani mo le tapenanga le o misi ia tol tatu au fa taita inga ia o tatu accommodation ia o pasese ia fe ala le no fa tu langa ina tono le agreement wa do mene e umalava